Asai Chung and Chungs television zao na ba migoita say jaga butong zang chi na paday tong kabisumay jam tatamang long times the gun female di jam akatni the People's Chronicle to headlines pa in dalone. Kuna ray mikho kum na hilaw na ba may ahu di bek long ba may in heng le impa area ko may lun thai mak may nun ray poison law the kum tina kha thaipat gay bam the na jam ko kum na sai. The Manglong District ko nai may tharon nam ko Mighty 6 Assam Rifles Battalion Ray Public Nun Khang Tan Lo may waiting shed with public block the inauguration Salokante. Los Angeles Tong Jingbu Nun ko hay dalanay rina numbang hay may kaloy na tauran na kumna ba may kuma tauray kan may bam Palasid Pacific akani pasada na iton ko hay may intak mana ba may dalanay rina timik luna paday tangkante. Delhi ko election asan makaw guang puni may luan ko hay dalanay hay BJP President JP Nadare Uttam Nagar West Delhi ko public meeting akat ko tay AAP hay corruption impay na suwe to na sakante. Dalanay hay Chief Minister Secretariat Imphal ko Chief Minister nong Thongbam Biren Singh Ray media nun ko address ko may ko tay sakan may Q2 thaw ko may re social media YouTube Facebook Instagram WhatsApp akat ni bye may ko may nunta di ka biu nu may tia ko sin may nunta warning ti kan the. Defense Minister Risa Indaw kan may Q2 India ko Sainik School katan paikat lampat kang center tuang lading naite tuna sa Indaw kan the. Assam's Jorhat District ko nai may Holanga Park Gibbon Wildlife Sanctuary tong eco-sensitive don ko National Board of Wildlife retaw akat ni guest la kang nulaw kan may ko citizens group Brihatar Jorhat Nagarik Samaj National Green Tribunal ko challenge sukante. Manipur tong Education Minister TH Basanta Kumar Singh Ray jaga butong zangchi na paday National Day of Education tat kay ni may makaw may goy kang greetings di na Manipur tong allow goy ko quality education hay tilaw kang karamba meto na sakante. Num may pom National Revolutionary Front of Manipur Regwang ni may India's Republic Day 2025 ko 15-hour general strike kaupat na boycott sukante. Pongringlong Part 2 New Kaithelmanbi Police Station Kampopi District Bangkhaw nai may lungay ngam gol may kai jaga butong zangchi na kanay tong lawkhon tong khong rukhabu na minute ru zangkhaw mai raw mut kante. Kham may tsunami goi mina pamkhaw ting nai lampa indarodat ne Chung may 22 degree to 11 degree Celsius na may lakong kong chiruk na minute katum krina ting din daw kong paday na minute lingon na pangupaw. Gan kaw nay gay bamgay zimbang timpo intande. Asay itong kabisumay jam tu kaw rina ngalaw te zalo na ba migoy ta tangkote.